प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ngasi state level gi oina hodokre politics ki thadong naba yadaw magundi miyang mi thabak tobani kanglok purup amadi lining gi mingda nungsina dan bahu kamsina bagi kolai nati haina Chief Minister and Berena fongdokre so Ministry na National Highway singda hoarding amadi poster sing ba theatana ba khangan kharabasu Manipur de mari leinab singna thabo oina paikat pangamtrai Kurumjare ISTB Manipur Pau Meng Tabir Singh Taramnok Suloina Pau Sanur Pizre Lomi Singh the Kanaba Pigadaba Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan State Level Goina Chief Minister and Birena Mang Impalgi Sakti Konang Bangunda Hodokre Taromasigi Mangwinena Mang Impal PAC Amasung Komla Kong Police Outpost Miamda Kusinaki Ngasigi Taromaduda PWD Minister TS Biswazit Consumer Affairs Minister Karam Syam Agriculture Minister V Hankalyan Deputy Speaker K Robindro MLA X Dingo Asabudin T Setraberta Sub Secretary Madi DGP Susarwaki Skimasigi Makada Shotan Leriba Lomi Amagi Munda Sahi Madalupa Lising Taruki Kanaba Pangani Chief Minister and Birena PM Kisanasina Ngasidagi Lomi Beneficiary Lising Home Chartered Contrataruki Bank Account Lupa Lak Humbudra Mari Hanbagi Ahan Stallment Oina Lupa Lising Anini Fangale Manipuri Oina Skimasigi Makada Lomi Lising Tarasanga Mingsale Hake Politics ki tangai fadaba sianga da bombugol simyang mitabak tawani miyoybagi punsiga singnaduna lining lambi kanglo furuki mingda atopa singda hu kamsinan ba khulai manate ten khar matamasida lenga asina miyamda miyang thamba miyamgi yaifana ba thoranga madi thabakya paikhatle lenga asi miyamda human service pinana ba honari state asida tangdu leitaba nungai afaba porna ba honabada inclusive development matautai state asida laminari ba purok koding maki marakta emotional integration legadabani Analayang ilam da paladuna mobile diagnostic service ama February kun gatretagi hawdolagani masina miyamda medical test humudra taruklom masa-masagi yum nak na tongnabi kudong sa fangangani test tawbagi result kudakta fangangani state asigi PAC humudra taruki mobile diagnostic service ama mamtamgani tungda miyamna medical test ki damata hospital da satpigi mathau tararoi ahan batanga ki oina mobile diagnostic center tara singamasung tampak district ta hudokani lisingani kunithoi fawda leba asigi mapam kodimukta thaknabai sing fangnabagi pandamda Manipur gisu lupa crore lisingani satruki water supply scheme paikhan anaba prime minister gi office na recommend tokre briski makada new development bank na senpamasi kaithoklagani minorities singi yafa thorangi matang da paluduna lilong kendrugi manung senba PMAY gi makada yum lisingani sanirom saragani haiki karum da no masat kare koi politics karum da no masat kare koi politics se zat bizat ki secularism gi mingda what is secularism me ngang is kari no ba ekoi gi Manipur da ekoi masin ngasi kari thokrage BJP na sahi ani sure ba huje kari thokrage ba BJP na kana ko manupa manupi ma Hindu olan me ba tarabra ba saba cinjak na nga du saba yaro na pharam ne ba tarbo kari gino asuyam na name ba politics asuyam na akhu ba politics zati maga mungna halaga madu da vote khombudro no politics miwe be punsiga sinna ga da banate kaya ta ukhre khoida naga ko ki irang mi kya se kari kana ba fange Maitai Makit Bangal Girang Hatak Kaya Sinakre, Karikana Fangi Koi. Adugumba politics so Koi Pamibra. Patabalambi, Tado, and Apabalambi, the Isagi, Hingan with Tabakton with the Nequina, Grand Diana Queen startup, the Pikalaba, Nupi Mayam, the Pisana Boero, Mamagi Kutsa, Ivagi, Handlum Gioro, Lone Peter Requina Tabakto, Laisa, Madugini. Deputy Speaker K Robindrona Lenga Cinematam Krasida Aruba Shuka Kuan Madanatana Tabaka Toribasida Board Kavaka the Batidina Puna Lamdamasi Pavalambi Madat Lance Hike. Akoigi Manipur says Chakocheti High, Adubu Nusiba, Laitraka di Nusinama, Laitraka di Akoi Prajasing Imrakta, Nusinaba Giantabam, Laitraka di Karam of Chakotruse. Chinga Tamga, Tamasemda, Laitaba, Nuayam the Mamdo. Numin Karani Manunda, Ta Karani Manunda, Akoigi, Nusinab Poraga, Santi Pangibse, quite the key, Chow a chip in the Habase, AC Tamjaki. Manipurgi history that it has the Horgataba. Sahi Kunkuntra Nipu Yankai Matung to Yang Rosune, 2017.
सुमाइन तो गिमनी है बदो अदुम हिस्ट्री जन लेहर कदम है से मसी की ख्वाई लाइक फबदो अखोई की सरकार सिना ऑनरेबल सीएम की मखा तो गिमनी ना अखोई याम लाइक फबनी है से सीएम थमजगे Chief Minister and Birenanga se Kurangi Tong Sangakre PWD na Sindona Pangtokiba Tormoda Works Minister TS Biswazit PWD Chief Engineer Tembayona at the official case Suraki Chief Minister and Birena Lenga na Pakatani Hike with Tabak Sing Subsana Pakali Lenga Sinamiam Kanduna Sagotorangi Tabaka left and Pakali Hike Sing Saure Durin Manung to the Yum Sajalaga Hopson Laga to Kanam Time Hero. Since you're not option ready, my son upon the sale time. Since you're not a combine the copter, the single with the lap time. I quit a lawyer tone Magata never. I don't know, I quit sacrifice Kurtopsi. Pazaram Graba Bazarni, Park Rabo Koyangi, a young Park with the Ruina in Tonare, seeing Tonaracano. But the city is from the Halayabuzi. Matam Karab Hamba, Madam the Prajagi, I want to buy young by the with politician. I quit Sagi when a young Nabaton at the Pujik Koi, Yam Nozik. Yum da ashonana hospital da salaga hospital da test tawbagi test tawbagi urine test tawbagi adu tawbagi na ngasagi satto ngamdaba mayam satlaga su waba sindo hujikti loina yum da laniyo tari kontare tagi koi mobile testing laboratory ma koi launch to dore Works Minister TS Biswazna say in Romasida Mosaga Manada Monda Lambi Tonka Sangat Pangamle, Masing Manunda Inferjury Lambi people Pagalan Bangamle, Masipodoma government Minister Haikiba Wang Act to Namiam the people could only hike. Hal Manungi select Pase, Masia Koina Kamai Koka the Haidana Honorable Minister, Kanare Harakanda Kuna, elevated highways Haidana Epogi, Lady Machi technology, Atopa, German Gumba, Amani, the Tawudangari, Akoi Tawudri, Masjid, the Lakadoriba. Posi akogi samna haga flyover sum nagis na mapongis 30 meter da magi apartments legadamni adu city 100 more than 100 meter ki da legadamni yamna laitaba do hanging type to work anda koi hojikti makha da chaliba posina ama adagi mathakta amala anebo all city manu system akogi leiriba DPR sana bagi da consultancy ki contract ki leiriba advertisement thoktana lakhre DPR sabal orani adu 2000 round about say 400 crore gini masi ma yam thuna within first term of the akogi leiriba coalition government led by the BJP JC manung da koi praja me amna soina maki sabado ulakane Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Haudopugi Thorum ngasi Lampal Pata leba ICAR Manipur Center to Pangthokre KVK Imphal West Churasampur Amadi Tamenglong District Center Pangthokiba Haudopugi Thormoduda Manipur State Planning Board ke Deputy Chairman S Rajan Pasangbam Jilla Parishad Member L Bobby Amadi ICAR Manipur State ke Joint Director Megasandra Namaru Bemu Singwina Sarwaki Deputy Chairman S Rajena Bharat Pumbada ngasi Haudoluba scheme asina low singu da sauna kanaba pibangam lagani lisingni kunithoi fawda lomi singi double income angle angani haina tamliba pandam soidana mai papangam gani haike Bharat lairiba low singuraga hingjariba aikoi farmer singda haktheng nana tengbang pidana aikoi lomi singi double benefit haidana mahana khanjariba hana aikoi crop one crop aikoi amukaktamak kharipta aikoi crop tawraga tombadu rabida kharipta double coping mayam ama tawraga aikoi agriculture production da hena production tawnaba honabada handak nauna aikoi sigumba aikoi scheme masingi makhada aikoi bharat lairiba longmi singda sahi amada lupa lising taruk tengbang pigagi adugumba program ni Scheme asi Bishnupur District asu DC Pawan Jadapna Panchayat Resource Center Bishnupur Haudokre District Administration Bishnupur amadi District Agriculture Office na punna khusamnaduna Bishnupur District ki oina pangthokpa thormoduda scheme asi ge manungsanba lumi singda DBT ki khutangda account da sel sangan bagaloinana beneficiary singda masa masa ge karsu yentoki thormoduda Bishnupur block ki video Morang block ki video mari leinaba official sing amadi pradhan sing suraki DC Pawan Jadapna asiguma scheme asina lomi singda sauna kana pirgani haike Tamenglong DC Ravinder Singh na scheme si haudoki Tamenglong Bazar da leiba Sakinu in the pangthokpa thormoduda district level officer sing Village Chairman amadi atai mari leinaba official sing suraki scheme si kana sing Deputy Commissioner Ravinder Singh na khangan ki
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नोने सिंधुना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की प्रोग्राम हौदोपग लोइना अवेयरनेस प्रोग्राम अमा नोने की डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स लेबा कॉन्फ्रेंस हॉल पांथोखरे तरमदुदा नोने की डीसी एस वर्संग डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर सिंह पब्लिक लीडर एसडीओ अमदी बीडीओ चिंग ऑफिसर क्या सुराखी स्कीम से कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट डीसी नेलन थंग्स ललेना हौदोखी तरमदुदा डिस्ट्रिक्ट असि मनुंग लेबा जिला परिषद म्युनिसिपल काउंसिल अमदी प्रधान सिंह सरुगाखी स्कीम असि मखादा कानबा फंगलगदबा बेनिफिशियरी सिंह सर्टिफिकेट यंथोखी Ministry of Road Transport and Highway na National Highway singda lambi gi mayai amadi matai singda advertisement gi hoarding amadi poster singba natraga makal amatagi advertisement thetan ba khan kharbasu Manipur ri mari lenaba singna thabo oina paikhat pangamdre yeramasida pauto mama लंबी दे एक्सीडेंट थोकपा कंट्रोल तौनबगी पांबई अमा ओइना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना लिसिंग अनी गा तरा तरुकता नेशनल हाईवेज अमदी स्टेट हाईवे सिंगदा होर्डिंग्स पोस्टर्स नत्रगा मखन अमदगी एडवर्टाइजमेंट पुंबा लौथोकदोबनी हाइबगी ऑर्डर लाइख्रबनी लेजरीब मफम असी इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मनुंग सन्न लैबा कैसामपाट जंक्शन की हेक मयाई मक्तदा थेक्तुना लैबा निंगथीजरबी फिल्म स्टार अमगी सक्तम याउबा होर्डिंग अमगी हेक ममांग मक्तदनी लाक्सरीब वाफम दी अखोइगी मणिपुर हाई कोर्ट नसु मणिपुर ngasi ngasimak lambi da thokpa accident maram oiraga mi siba nabagi thodok thokriba singa se control taunaba haiduna national highway singda leiba asigumba posters natraga hoarding natraga any kind of advertisement yauba posak singa se lokhokadobani haibagi order laikhrabani madugi order dugi matungina imphal municipal corporation asigi manung da konba area singda sigumba hoarding sing posters sing February gi tang तरा मरी फाउबदा लौथोकदोबनी हाइबगी नोटिफिकेशन थोकखिबा लेखरगसो ngasi फाउबा थबक ओइना पांगथोकपगी ममीदी ताबा उद्री अमरोमदा हाईवे गी मनाक नकपा अमदी मयाइदा थेटलिबा तोंगान तोंगानबा कंपनी सिंग लनाई मियोय सिंग अमदी गवर्नमेंट की होर्डिंग अमदी एडवर्टाइजमेंट सिंग म्युनिसिपालिटी ना मिनिस्ट्री की सतना कानून की मतुंग इन्ना अमदी हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर गी याथंगाकना चटननबा थबक पाइखटपदा शक्ति लेबा मियोय खरा अमदी सखंगदबा मियोय सिंगना टेलीफोन दा अकन अरिंग सिंगदुना होर्डिंग अमदी पोस्टर सिंग लौथोकपा यारोय हाइबगी मवोंगदा किहनबगी थवोंग सथरकपा यावरे हाइरी मसिना आईएमसी ना मिनिस्ट्री अमदी मणिपुर हाई कोर्ट की याथंग अदु ngakpa ngamlaktaba फाउबगी फिबम दा लाकपा याय हाइरी ओरेकलिबा फिबम मसिदा मणिपुर लेंगाकना मियामगी यायफनबगी दमक मित्येंग संहननिंगबगी अपाम फोंगदोनरकले ISTV न्यूज की दमक जीवन कोनसम गा लोइना रिना नोंगमाइथेम इम्फाल संगीनातक एकेडमी अवार्ड फंगलख्रबा सुमांगलीला आर्टिस्ट सगरपम हेमंता मरबु स्टेट सुमांगलीला काउंसिल ना इवेमा सुमांगलीला संगलेलदा हराउटाम ओक्रे थर्मदुदा आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर एल जयंतकुमार स्टेट कला एकेडमी की सेक्रेटरी एल केशोरजित सुमांगलीला काउंसिल की प्रेसिडेंट एम पूर्णिमा सुसुराकी एसएस हेमंतना ngasi mana phangliba mana asi sumanglilabo ikai khumnaba masung sakhangbi haiki minister el Jayantkumar na statistic selthungi phibam phatrabasu art and culture hena yokan anaba and maming thamle sumanglilabasu hena phabamongda sengot anaba award gi proposal minister ga tanaduna project semna naba honargan haiki sakhangbi dai polak bagan di kadu gi no khoine khaibum tabi bakli leibunara kadi gi no haise asok kami punna tiruk bina badakal le modu sokan apil to badakal le bale chum chakudan no honna bagi hidan no competition me ama akoi khaktam ore me dagi national level la competition le hoji international level competition me ama chakhari in different forms al sigi matang si ba no kama chumjin na ba kan kan me do matam sakai saje ke na gari no le makli samaj contribution ka yo ye ken hai bi khana ga tung matam da koina mi mapung phadana what na to si masi kitang as a ministry in charge of arts and culture kitang no I to feel Kaksing police station gi sugunu lambi gi kaksing sumnangda tata tipper maga Honda Activa maga thengai nabada imung amigi piklibi nupi masa ani yauna mama mapa masa ahum sire mama aruba phibam da sotun lakanari tawdosi ngasi pungama minute kuntra khara helakpada thokibani Lekhidraba Singh adude Laikhuram Kison Sehinipu Apokpa Khomai Yaripok Lai Manaidagini Lekhidraba Mahaki Masanupi Ani Anduna Demondi Sehitaru Amasung El Daina Sehi Ohumni
Shoklabi nupi asigi maming Laikram Ongbi Sanajawi Kawe. PMUY gi makada lemna gas connection piraga kanaguma karana gas cylinder yonthoi haribase laibak timini government pakarba scheme da miam gi cooperation yawdrabadi mai papa ngamloi haina consumer affairs minister karam syamna phondokre ngasi narom nakai larbi mantapta langthawal kendri gi oina scheme asi makada beneficiary sangwa yankai tarukta gas connection pibi gi tharomda wafamasi phondokre bani minister na makata na kendra sin ngasi phawda beneficiary lising manga haina gas pangale government na pakaliba scheme sing miam na cooperation piduna mai pakna ba honominasi haike mayamgi aifanaba mayamgi nungainanaba piriba gyasi refill tawdrene home delivery thinba lakadabdu lawdrene adu yontoke na koya hare adu itari sidi akoi asoibaneba sonbaneba migi provider du magi thabak tu mayamgi mating pangena le du mai pa oiduini yontokragadi refill tawbadu lakragadi kamaina thabak tu oigani aduna akoi praja singse ai gi responsibility Siniti niyom sumna ako'y taunanaba madu honaba kanda ako'y taitama lauminasi Ujala Yosna scheme makada Morang Kendri Manung da Leba Kokta Gram Panchaki Manung Sanba beneficiary Sani Marfudara Nepal da Lemna gas connection Pikre Sanong Ketel da Pangtokiba Tormadu da Morang Kendri MLA P Sursandra Kumbi Kendri MLA S Bira Morang Municipal Councillor and Ibom Sayang no Mukana Suraki MLAS Birana Saholambi Lana Bahona with the Miamgi Sarva Todang Lay Haiki MLA P Sursandruna Morang Kendri Manunda Yum Later Mu Singi Yum Shanaba Tanaba Sing Fanganaba Madi Lambitong Sanganaba Pakalang Haiki Ujala scheme makada Kontozum Kendri Kangalaba beneficiary Sam Kuntra Mapalda Kumbong Indian Gramins Britaka Kusumnaduna Kendrasi MLA Dr. Sapam Ranjana Lemna Gas Pangankre Kontozum the Leba MLA gi Yum the Pangtokiba Tormadu da Kontozum Kendra BJP Mandal Geto Pubusing Suraki Ngasigi Taraga Kendrasi Oina Schemasi Makada Mui Lissingani Samri Gas Lemna Pangankre Hari MLA Dr. S. Ranjana Makatana Kendrasi Walau reversing the su gas fanganaba honari Haxial ge casting fanganaba kan honari scheme singi kana mahung pana lahuba ngamnaba miam sumating pangbiu rasnitigi khenaba leitana miam ge sakthung sap manama honagani haiki Mitei Cellular Tribe lista Salanaba Cellular Tribe Demand Committee amasung Coordinating Body na March ahum da satkadoriba miamgi khongset asida desamna saru yagani political parties singna su masama-masagi oiba PDF miam da khangalu hai sagol bolda leba desam ga office pangthokpa paugi mifamadu da Vice President Namerakpam Edisana Mitei proof mutkiba yabagi leba Akiba si constitution na ngaklo ma pinaba pambai tibani government na su hiramasida lumna lauduna matam tintabagi mauta recommendation atu matam na tawgadabani amaromda proof amana hingzina pambai tirakpada proof karana criminal oiba yaba wafam phongdok piganu haike leminari proof ma haiba tare kogi maitai hariba natrana mitai hariba proof asigi survival damakta Indian constitution gi manungda akoina khongjeng gar changchanjabase masida akoigi tongan proof singsina masi akoi mateng pangbiu masi chokatpiu haibo Wafam Simam appeal Sima, Desangi Makai, Tokzaga, Kanagumba, Purumana, Indian Constitution Makada, Skarigumba, Masigi, Safeguard Piba, Natranakari, Sigi scheduled track list, Chanmanatra Chanda Vibisi, India Gomena, Masi Marilena, authority or Rivasingina, Masiakoi, Lepkadavania, High Wafam Sima, Tamzabagolena, Tongan Proof Singina, Maitay, Natran, Mitay, Proof Sig, survival the Mochakan Zariba, Kongjang State Corporation, PBU have appeal Simtang Toxic. Department of Handloom and Textile Government of Manipur Sinduna Numit Homefuni Satagada Pisapi Singi Training Ama Common John Trida Leba Imoino Handlooms Training Center Pangtokre Haudobi from the Handloom Director E. Lamli Kamai Manipur FX Handlooms Weavers and Handicrafts Cooperative Society President K. Indira PSE Digi SE Oramba KSS Lalit Babusu Sarwaki Director E. Lamli Kamaina Manipur Goina P. Makal Suna Sabada Pisabi Kwadi Masing Yamna Leba Tongzu Kendra Handloom Park Ama Tamnaba Tarang Lade P. Service Signasu Karamba P. Sarga Santok Hena Fangani Haiba Wakalonda P. Samatamori Haiki Handa Manipur Goina Putok Liba Budget upon we oina Sada Yankai Tadagadaba Priority Pigadaba Department Sing the P. Dre Haina Social Researchers Sarto Tondana Komna Fongdokre
Manipur Press Club to Pangtopo Pau Mifam Amada Manamaka Tarduna, budget allocations Asida, Hana priority Piriba, Police Education Community Amadi, RD Department Singda, Kaitiriba Senpam Sing Asi, Youth Affairs and Sports, Fishery, Art and Culture Department Singda, Sub Manana, Tadanimu Pamapondoki, Pau Mifamuda, Economics and Statistics Department Director Remba, or Biren Susugaki. Hek pi hai na ahumak pi dasunu hai bane dai budi some information ki publicity issue khara pi bi sunu mayam ki entrepreneurship ki oina bagi damak su khara pi bi sunu adu ka hoji ki tourism sector su yeng bi wa ba tourism sector da sarkar ki revenue yam kari bane aba sikari ba jita only 0.42 thambiri ba jiti khaitang analyze to bodo what pra Manipur Electricity Employees Union ge Yankani to Suba Sahi General Body Mifam Ngasi Lamyan Wasalan Pangtokre Lekhidraba employees sing Mafam da Ikai Kumno Utpalwinina Sahi Sida Tabaki Potaragada Bamioi Contractor Utasam Kutul Popidun Kai Kumnakre Tarmaduda MSPDCL ge Managing Director L Priyokumar Hanagi MLA L Ibumsa MSPCL ge Executive Director Technical NG Subhaschandra Under Secretary Sheikh Abdul Hakim Amadi, Union ki President Navachandra Moriba Museum Nasraki, Union ki General Secretary Tensubam Lamfel Mitaina, employees singi Toriba Taba Adugi Famam Toba Sing Fana Union Aquananu Lakli Haiki. Lupa crore Sama Tada Sengot Kibamadi, say January, Marida Prime Minister Narendra Modi na floodlight system Haudokiba Manipur Gida Natana, Indiagi Lemzaninga, Oriba Kumalampa Sport Complex, Yang Sinbinaba Lake Tabadagi, Kwaidagi, Morpa Complex Kapanka Ore. Here must the powder mama. I know the Jeriba from say Kumala Park Sports Complex ki many stadium dane. Hairiba from si Manipur gi Miana Kangi, Manipur the Pangtokpa, National Amadi International Event Kagi host from si Kumala Park Sports Complex Natraga, Impali Mapal Kangi Natana Lake they have si Manipur gi Miana Kangma Wafamne. National Amadi International Event Kia host of Maramna, Mapam Sida, Akogi Mapalam de Gilapa, Muekia, su Kongam Pam Kulampam, Sinarma Tabane, Hava City, Miamna, the Makangani. Aduga Loinana complex Sigi, Hakshan, the Pom from Tarani Twile, Hiram from Tarani Twimak, Loinamak City, Ishing to Nitin Wine of Fangde, Aduga Loinana Kai and a more perfume than the Aquina, Leramatina was it. I have international tournament. Jahi Mari Mangadagi Mapalamda Sanaba Horki to the and Chaluba Lam Singda Kogi toilet bathroom Kogi changing room say Miam Pazana Tambi have the Kogi Kumulwaki toilet at the changing room Wagi standard in Narugadi Aduna Aina Koi Kumulaki changing room the washroom the bathroom Miam Sekitan Kogi developing Tony. Toilet bathroom ki su haira ga diam nuai jade ke gino hai bagan akoi isana changa season na ga da mafam du da tu maina model le ram ga di hygienic oi da bani na ising maising su phajana properly supply pb da bra khang de khoi su nuai jade saneri ga manung si da yum ta na chen badi ya da bani na adu na ya ra ga di ising maising su phajana pb ra ga adigi season na ri ba mi sing su phajana ising maising season na ra ga di kara lu line maintenance to honing Koi Konu Hamak Ganda, Koi Regin Musanuganda, Changmaganda, Regin Manuse, Adam Morpata, Masi Koi Zamna, the Pinga, Tang the Braham Koi Jagari, Koi Boda, Changmuraga, Higham the Latin Tole, Naila, Koi government side the Kara, Indian Haina is from Hijaki. Mapam Sida Kajikan Chatnaba Yaba, Aduga Manipuri, my way, we have our from Amadi, I Leak Nangnaba, Nero Kaga. Kusam Naraga Sangar Kiba, player Amadi official singi dressing room, change room, Aduga Loinana toilet, bathroom Nasing City, Yamna standard over Monda, Yam Luna and Labagi Pum the Tingy. Masibu Yang Sinabagi Damak Lairiba, Youth Affairs and Sports Department Kari Tauriba,
ख्वाइदगी मरुओइबा मफमसिंगसिदा इसिंग माइसिंग निंथिना फंगनदबा अदुगा सिजनरबा मियामना करिगिदमा कामीबा हिरमसिदा अथु मतमदा मरी लेनबसिंगना येंगसलगा थबक पाइखलपा मतमदा मणिपुरगी माइ ओइबदा मतेंग ओइगने हाबिसे थमजबगा लोइनना ISTV न्यूज की दमक वीडियो एडिटर चोंथाम अबोइगा लोइनना पौतमजैबा रिचार्ड रंजन खुमलनपा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मेन स्टेडियम मणिपुर की अहन बोइना वाटर ATM बूथ अमा बिष्णुपुर म्युनिसिपल काउंसिल की वार्ड नंबर 3 के मनुंग सना लेबा बिष्णुपुर मनिंग लेकाइदा कुंबी केंद्र की MLA S बीरामदे मोरांग केंद्र की MLA P श्रीचंद्रना हांगदोक्तुन मयामदा खुसिनख्रे DLM Solution Private Limited na lupa lakh tara mangarom sang na lamnamasida maruina ababa thangna nabu isingi awaba mayuknaribasi ko anana basangeng oina water ATM ama miyamda khusina khibani Taronga mari lenana MLA S birana isingi awaba mayuknarba lamnamasida ababa thangna nabu ising miyamda phangana ba paikhalilba taba se pha khongtang ni maki kendra su water ATM ase paikhana ba khonargani haike CBS Minister Akiba MLA P Surchandrana Lengana Pakalapa Tabak Tarong Kak Ngairu Lebi Mota private sector singers was singing Tabak singers Pakalapa Tagat Pafongloke DLM Solution Private Limited Ki Director Deepak Mangangna Ababatang Nabai Sing Miamda Ahomo Monga Pangana Papanamda Sanging Oina Tabasi Pakat Pani Magatana Sing District Yauna Timapam Zina Tabasi Pakat Naba Honari Haiki Ngasiu pung mapalum taba matamda Jirbaumgi Kalinagar gi jail compound manota leba Cambridge English School gi campus manung da leba electric post gi where mai satun tarakre tawdo da mi sopan yahodre Cambridge English School gi management committee gi chairman Y Ibom Sana electric post mai hobodagi mamang da complaint tokrabasu taba amata paikat pirakhide mari leinaba authority na makatana asigumba thoktana ba miang sangbiu haina phondrole Have the season of Mazing Sue, or have the Mazing or the Sweet Pub and have the Sakari Masata sing my Amula Matat or Matari, where sing a sea Tatlatari, see a gangsing Somaya and the Tragan of the Miller and the Tazawita, the Tiboitari school to my Samaya. I've seen among this, where she spark talk later, among the Hannas of Hijagra and Tagging Bioina. And when a Casutoro, the Pamenka Casutoro having a Cosucat of in a city where she may have Tatlatari. I don't see no Mazing or begin announcing this school, however, as a level for an air to Matunda Sumase, the Pamenka section. Never had the Matung the Susmana cat talked another department school guitar up the managing committee school managing committee guitar up the so department the section we never saw in Imphal West Commando na thangal kaithel gi tuan tuan mofam singda ngasiu combing operation se thakre me kunipal magataba verification gi demuta city police station kre Dr. O Kolobidu Mitina Iba parliamentary elections in Manipur 1952 to 2014 Mingthonba Larik Ama Manipur Press Club the Phongkre Tarmaduda Naria Pakalapa Kendri MLA S Subhasandra Manipur University gi Din Oramba Professor N Joykumar amasung Professor KSS Bimola Susuraki Kebulamjau gi Sangai Kanbeda Kebulamjau National Park ke koibeda Kundariba Singsu Masamu Phaba mi amamam ohena bagi pandamda yumpamoiduna ngasi Kebul Maya Lekai dat nomi goiba lemna langbai kemo pangthokre Indian Dental Association Manipur State Branch na Sangai Trust Foundations amadi Voluntary Young Development Organization ke punna pangthokeba tarmaduda Indian Dental Association ki Secretary Dr. N Satish na yabu matokram na masamu phana lehengeda gi habi gi matanda awareness pibiga loina langbai kem pangthokpani haike Sangai Trust ki trustee Salam Prasantana Sangai Kandanaba Lengana Pakar Patabak Sina Miam Namatang Pangsiduna Sangai Simutano Honasi Haike Crispa Health Cares and Consultancy Private Limited Amadi Samtong Hodam na Punasindu Nomugi Oiba Lemlam Kiam Ama Hodam Lera Community Hall Pangtokre Mio Yankai Hena Analenki Lemna Hidan Taksingpiki Dr. Milana Miamunada Yektana Lena Ba Kiamasi Pangtopon Haike Independence Demand Dega Mari Lenana Revolutionary People Front RPF ki Nepusuba Mapokuman Numita Franasi President Irangbam Saurena Miangwi Yapa Ihoda Lekidaba Atawato Wissing Mapam de Kaikuno Upagaluna Manipur Miam de Yapa Proposal Piratli President Icherolosina Indiana Southeast Isagi Lebak Singbo Marup Saraktuna Lalol Itek Tominabi Mingda Sinagi Pangal Sandorpa Tinganaba Nopok Maikai Tamlak liba Act is policy na Manipur bo Pauna Lambigi London Pam Ohenduna India Lenga King ang Khagi Lanbungama Oinaba Seasonar Kadori Malem gi Hausi Hongluk liba Awan Basinga Sida Manipur da Ahong Mamata Lehen Dabata Natana Ekogi Wakal Mieng Su Paktok Choktuan ba Ngamdana ba
मिरमना सिलक पथौसिलदा तुंगिनदुना लेरी मणिपुरना लैंडलॉक्स ओइना लेबदगी मालेमगी लेबाक सिंगा समनबा वालखिबा अमदी युमथंगनबा लेबाक सिंगना तोइना कोरो थांगलखिबा दु येंगलगा इंडिया दा तांजा हुद्रबदि एखोय इंगतपने हिंगबा ngamloi हाइबा मामांगी वाखलोल अदु हौजिकसु होंदोकपा ngamdri इंडियाना यंगसिनबिरबदि एखोय साखोटपा कुनायमो ओइबा ngamloi हाइबा वाखलोलदा इंडिया के पॉलिटिक्स पु इरामदमगी पॉलिटिक्स ओइना लौरिबा मणिपुरगी लेंगाक सुबसिंगना ngasisu सिकांग खांगदुना मणिपुरबु इंडिया की मखा पोनबा लेबा अमा ओइना लेखिनबा होनरी हाइरि मणिपुरना हौजिक लेरिबा फिबम असिदगी नानथोक चनगीदमकता यावलोय कया चोंथोरखिबा सिना सिथरुबा मणिपुरगी निंग तमगे यावल अदु अमुक हन्ना हिंगतहले ngасidi यावलिहो असिगी इवाई इनिलना मणिपुरा निंग तमगे वाफम असि इफोंग फोंगना ngang हौरक्तुना इंडियाना मणिपुरबु लौसिनखिबा असि चुमदबा अमदि मखोइना लौसिनखिबा असिना खुनाय असिबु लेखा तालपगी ख्वाइदि सौर मरमनि हाइदुना मियामना फोंनोक ले हाइरि मणिपुरना इंडिया लेबाकी फिबाल नुंगदा चंखिबदगी अखोइगी मियामदा होंगलक्लिबा सोथरबा वाखल मियेंग असि अमुहना कांगल हंदुना मालेमगी मियामदा अखोइसु मटिंग लेबा साखोटलबा खुनायगी मसक खंगना हिंगलिबा मियोय कांगलुफ अमनि हाइबदु आरपीएफ ना खंगनबा पामी ngasi अखोइदा सुहलक्लिबा इंडियानाइजेशन गे अनमहा असि इसाना सेंगदोक्सदुना असेंगबा मणिपुरी मसा अमु ओइबगी मसा अदु अमुहना हिंगलहनबा हाइबसी संगसिलिबा यावल इहो असिना पुरकदबा खुनागी लिस्ट अमनि हाइबसी अखोइना थाजै इंडियाना अखोइना इंडिया गी लेंगाक लोलदा नत्रगा सेमिट लोंदा नत्रगा खुनाय लोंदा यौक्सिनदुना इंडियन मसा अमगुम अखोइगे पंगमम थोपा हकसिंग तानबा हाइबसिना इंडिया दा अखोइ हेना लुपसिन खिदुना मणिपुरगी निंगतम इहोगी ओना तेनबा माइकैदा ओइना लाकनि हरि हौजि मखादबा पाउ कैमरम लाक्तना तेम ब्रेक अममुक लोबनिसि मणिपुर की अहानबा 24/7 लमजिंगबा कैपना मियाम की सेवादा लेजरी मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट सिंह अमदी मपाल लमसिंगदा चननबगी बुक तौबियु लुहोंबगी अखनबा डिस्काउंट सु पिजरी कांटेक्ट तौबिरउ 1800-102-7959 अमदी 8794613154 जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमसुंग कैप्सूल यू थकपदगी ओइरकपा अवाबा चैथेंग हकचांगी लिवर सोगलकपदगी कुचू सेंगक्तबा हक्चांग सोक्थरकपा तुम्बा चाबा यारक्तबा खोंग हांबा नुंगारक्तबसिंबु फहनबा ngamba amata ngairaba upaidi जोलिप सिरप अमसुंग कैप्सूल डायबिटीज सिंगिदमक्ता जोलिप कैप्सूल चाबियु The Great Wedding Sale by Mobile Furniture. Welcome to Food Wi-Fi, the fastest food delivery app in Imphal. There's no minimum order that brings the tastiest food in your neighborhood right to your doorstep, so you can order for one or for many. A well-trained delivery team will satisfy your hunger in no time. Download the Food Wi-Fi app now. With the world-class infrastructure with multi-purpose outdoor hall, kid play area, football ground, swimming pool, tennis court, reception and waiting lobby, classroom, science laboratory, computer lab, library, activity room, cafeteria, where your dreams will get wings. UNACO School, Matram. Northeast Ahanbo in the National Housing Bank wholly owned by RBI की license पंक्रबा Ministry of Finance Department की Financial Services Government of India ना सरफासी Act 2002 की मखादा Financial Institute अमो इन सकंक्रबा प्रधानमंत्री आवास योजना Housing for All Mission की मखादा subsidized loan पी बदा मांगजिल थारिबा पांचवी Housing Finance Company Limited अमरी मसीगी subsidiary company सिंगे सिस्टर न पुनः branch तरा हम दोयांग दुक जरे मियाम financial facilities सिंग लोबी न बनिंग सिंग जरे पांचवी Housing Finance Company Limited and its subsidiary group of companies. ब्रेक में तुंदा तनामोक सरी मगरा पाउसिंग Joint SSA and RMSA Teachers Association na February mari dagi sathar ke batabak lepagi khongjang handokre ngasi association gi musinga Chief Minister ga unarba matung oja sing gi dimana se thumo tamda losilagani haibigi thajba pirapadagi khongjang ase matam khar gi oina handopani hari ISTV News na lamboi khongnang khonggi Mitro Samas lepta leba loitongbam Roger na wan hinglibagi mong
matau sandokraba matungda United Club Urifox Ward number 4 gi member singna Roger gi yumda satuna angam mateng pikre November sura sathagadaba RBS gi kanaba pinanaba routine immunization free health check up amadi malaria test yauna free health camp ama Kengjoy block ke Bilestareta ngarangdagi pangthopa hokre singi manung hanjilaga leba Sandal district ke manung sanba Kengjoy block ke makada leriba primary health sub center na konba Bilestareta primary health center moregi medical officer in charge Dr. K.S. Santikumar na lusingba timaduna lemna langbaga loina hida langthak sing lemna piki miron bi mama singda titi hida kapthopaga loina angang singda polio hidak amadi deworming tablet sing pizaki kemaduda district community mobilizer Sandelgi Tobiramadi primary health center moregi RBS ke Dr. Bidyalaxmi amadi staff kunsusuraki district community mobilizer Tobirna kemasi matang da wafam ka tamukli Lions Club of Impal Global Lions Club International District 322 Dina Mapuraba Lekidraba Sotaraba Imu Manung Singda Seng Amadi Tangai Fadam Polam Sing Mating Pikre Kwakitel Toksum Laka Deliba RK Kesorgi Yum the Pangtokiba Tormaduda Rice Lions Back Silence Asina Kunaida Ladiba Sotaraba Imung Sing Mating Pibani Hari Lions Club of Impal City United District 322 Dina Lieutenant Satrapa supporting helping hand Gisaroma Oina Licing Nongpok Kaksingi Alu Urbasinda Polom Kaya Kudol Tamkre Tormaduda Lions Club Impal City United ki President M. Koirengna Lion Ama Oina Leba ki Tawak Tawduna Kanalizida Bahoma Sigi Alaman Singa Sinamating Pamuni Haiki Manipur Saita Parisana Sinduna Kabi Hawaii Navadip Chandra Memorial Lecturers Zen Dance Academy the Pangthokre Tormodar Professor Soyam Lokendrujit Professor Kangzam Ibol Susugaki Lekidri photo that Laisukatuna Ikakunu Utki Professor Lokendrujit na Ning Tamgi Isai Mahatma Gandhi Habihiramda Memorial Lecturer Piki MLA Local Area Development Fungi Makada Saba Laisram Laikai Merasang Crematorium amadi waiting set nara pakang pakendri MLS Subhasan Ramiam Kusina Kre Tormoda Santi Singyan Laisram Lekai gi President KS Biren Infal West ke Adhaksa RK Taruni Pradhan Romita amadi ward member Sing Susuraki Kengjoy sub division gi manung sana Myanmar border meada leiba Joldam Village ta thasi tang kungamathoida Catholic Education Society Manipur gi makada Junior Saint Vincent School ama ADC Sandel gi Finance Committee gi Saitang Haukif na hangdokre Taramoda Catholic Educational Society gi Director Reverend Victor Amadi Reverend Laudra Swamis Paris Priest Suraki Tarangamari Lena Nat ki oiba jagoi se kyasu pangthoki Salai Holding Private Limited ki subsidiary unit ama oriba Smart Society Manipur Sinduna Hairo Kendrigi Manung Sana Leiba Ukong Sang May Lekai gi Kangalaba Pisabi Kunda Pisano Langyan Tokre Agoi Pona Himinasi Hyper Pandamda any IDP ga Kusamru Pangtokiba Taramaduda State Unit ki Treasurer and Detain Party Asigi Hairo Asigi Vice President L. Ira K. Sama Smart Society Manipur Secretary and Dhanapati Manager T.A.'s Punabati Susuraki. Aikoi Tabak Surasi, Hybatimgi Makada, Arambam, Kamarajitna, Kongampat, Mantri Lekagi, Kunja Singa, Santok Lambi, Legadaba Apa Makalgi, Pungdol Pambi Samayankai, Kunja Singa Yentopo Luena, Awareness Tron Pantokre, Kongampat, Mantri Legai, Ibudo, Awang Pokpa Community, Hall Pangtokiba Tormaduda, Kulgi Alaman Sing Yauna, Kunja Sing, Punna, Hona Miduna, Sakot Lamdam Ama, Purakna Bagi Matan Kananaki, Pungdol Makalasi, Thailand Ligi Sanmani, Masima Pungmari Parakpada, Pungdol Ani Homna Kilo, Fava, Central Makalgi Pamin Hari. Tarantu Super Battalion National Disaster Response Force, Doimuk, Papum Sperana, Punna Sinduna, Thasi Taranipal Dagi, Kaksing District 121 Ba, Mapam Singda, Juar Mayhulang Pok Amadi Ising South of Matamda Karamna Sasantran Lokani Amadi Mi Kangini Habi Matanga Satarka training Kaksin Lusin Cre Nasiro Benuvita Kaksing Supermarket Mog Drill Pangtokuna Mian Utki Kiasama Kamari Lena Anticipatory Bell Loduna Leba Infal West Reserve Line Gi ASI Ama Uniform
Sena Sena, Impal Police Station gi SI Amana Police Station na Puruk Lehari, Soklaba ASI Maming KS Samo say Yankumdoi, Nito Kongdi Huzikna Wangwon Mekani Levini, Mapu Puruk Liba, SI Aduna El Netrojit Kowi Hari. KS Samungona Simerongdagi Nupi Amana Maki Matakta Impal Police Station da report Matorki, reported to Yumpa Morga Mapu Fana Bohonrakpa Yai Sinarpadagi, District and Session Judge Impal East Petition Ama Taduna, Anticipatory Bell Lokimini. Ngarang pung mapal minit kuntrarom tabada office na ba torang toringaida SI Netrajit amasung atopa officer malaktuna mahak police station pukhi police station jobo matamda mahaki matakta wakal libi amasung mapuriba lerumki nga wari sanaba matung SI Netrajit na peti loktholaga second OC-ga thangnana leba ka amada makhoi mamang na mahapu pukhi mani court ki order amawa logde lokapta namsinu ngami haiba wafam phongdroke tawdosing matangda SP amasung DGP da report tawduna aingi thabak lokal alagani haiki uniform ama orga uniform ama gi magul ngakta ma ne tawning thabak ta tawba ma masamang ai wo ta gadi aran landa sumi sumdi habi matang du da ma fazna unkari to daga roi adu unkari tawdana ma ai wo suna ta ma na tai sibu atamna ma gi Masa masu da khana chai ner bui type da ai wa tam nan to se ya pen da ba ne court ki order mawalu de hana ma hai asi court ki order se sin na walu de ang oji lokap thama nang jen thali nang thaba thaler kani your honor ki port asi bo mana mawalu de se asi sab sab matik sab your honor lobi na bai thamjari Scholars of Social Works Maitrungi Mairu Amadi Oza Singna White House Funal Marin Kulda Miamgulwina Child Rights Amasung Crimes Against Women Habisida Nomigoiba Awareness Program Pangtokre Tormadur Kulgi Vice Chairman Ke Khaidong Youth Club Ke President E Koireng Women Society Ke Chairman E Temui Susuraki Scholars of Social Works Maitrungi Principal Dr. S. Romeo Bala Amasung Advocate Oinam Rajesna Resource Person Wanganki Kebulamja Police Station da SI Oriba Moirang Them Rajesor suspend Toriba si Hayang Pau Manunda Masagi Matu da Hanjel Handrabadi Tasi Kuntaruktagi Makal Makaki Kongjang Sangsalagini Haina Karen Fabi Amadi Moirang Kuno Anigi Apunba Miam Mipamna Warip Lokre Ngasi Karen Pabida Miamgi Wakat Mipam Susataki Tasi Kungi Numidang da Yunga Wamui Ohumna Imung Manung Tabaya the Wahiwata Kaya Sizinabadi Kana Seneva Yokibada Taudobu Adubu Laxinana Hona Kiba SI Rajesor da Maral Pisan Mianing de Masagi normal duty da Hanjel Handrabadi Akan Kongjang Sangsin Nagani Haiduna Sem Sari Hari Moirang Them Rajesor bu atuba matam da suspend Hanjel Handaba Taragadi Hayang Tang Kun Mangadagi Moirang Kuno Amadi Karen Pabi Apunba Maira Paibi Lupna Mari Lainaba Manipuri Civil Organization Sing Amadi District Sigi Mari Lainaba Organization Sing Kusam Naraga Maktan Singani Abo Pumsi Media the Paudam Zeri Hero Kendrugi Manung Senba 24/7 service Toriba Nopok Semi Primary Health Center Night Service Lab Kagura Haina Singnabadi Ngasi Lamdamadugi Miamna Health Center is the Tomjin Rang Hokre Miamna Emo Insurance Amidi Dr. Singa Wari Sanaba Matung Chaukidaramadi Grade 4 Latabadi Dr. Singa Ahing Lectuna Matau Tobuda Technical Kudong Sata Singing Matang the Pogdong K Marilena Minister Amadi Hero Kendrugi Miamgi Mute Nasu Housing Oriba Central Sipu Yang Sinna Wat Liba Chaukidaramadi Helper Nabit Humni Faugi Manunda Hap Nabat Senbu Natabadi like I Miamna Kan Kong Sansaling Hari NG Cultural Academy na Sanginatak Academy gi Temangalwena na Thani oiba Mitei se musung kunung se tamba konung Sogdokpungda Leiba Academy sigi sangnal hokre Hodoki Thamda Art and Culture Minister Oramba Dr. M. Nara Pradhan and Rabi Member Moirang Them Ibema Leima Academy sigi Founder Thoksom Poksa Mitei Jusuraki Hozi Makatana Tabik Paulo Bise Ngasi Tabuk Pauda BSF ki sport quota da constable khana logudori sahi tara Nepal ligi kulumdoi fau manungda leba class 10 pass torba tongan tongan ba masana sing haiba mui singna February tang 100 fau manungda drakas tharko yagni hari Manipur Infrastructure Development Agency midagi accountants amidi office assistant khara temporary basis ta logudori sahi tara Nepal ligi 100 fau manungda leba accountant gi oina BCom pass torba amadi office assistant gi oina graduate pass torba mui singna laliba tang 19 fau manungda drakas tharko yagni hari
स्पोर्ट कोटादा असम राइफल्स की जनरल ड्यूटी ओइना राइफलमैन अमदे राइफल वुमेन लोगदोरी मसाई से तरा नेपाल दगी कुलुमदे फाउ मरुंदा लेबा क्लास 10 पास तोबु लोइना तोआन तोआन मसाना सिंगदा हैबा म्योई सिंग मार्च तांग तरातेट फाउ मरुंदा दरखास्त ताको यागने हरी BSNL की जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर सिविल अमदे इलेक्ट्रिकल खरा लोगदोरी मसाई से तरा नेपाल की कुंट्रा फाउ मरुंदा लेबा यामद्रबदा BE पास तोर म्योई सिंगना मार्च की तांग तरा निथोई फाउ मरुंदा दरखास्त ताको यागने हरी MSPDCL अमदी MSPCL की तोन तोन फम कया लोगदोरी मसाई से तरा नेपाल दगी कुंट्रा ग नेपाल फमुंग लेबा म्युई सिंगना लालो फेब्रुअरी तांग कुनिपाल फमुंग दा दरखास्त थाको यागने हरी परका सेंटर इम्फाल नि हरी मदद पिरिबा थबक सिंगसिगी अकुप मरोल बवपाटा लेबा जॉब सेंटर दगी खंगबा यागने हुजिक मखाता पाम लोबिसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर वांखे एंग पलिना था तरुकी ओइना पांगथोकिबा ओजा ओइनिंग म्योई सिंगी सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कोर्स लोसिम की थरम पांगथोखरे सरुक याखिबा सिंगदा सर्टिफिकेट खुसिनखे कोरेंगे लेबा पोरै नवाकोलदा कोरेंगे बाजार थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ना तेमामगी पोलम के पीखरे होम असिल लेबा नुपी मसा सिंग असि फवा लेंगा की माइकै दिगी तेमांग अमता फंगदना होम असिबो निकललिबा सिंगना लेहनबदा नतना मयम सिंग तमनुगी थबक सुचथरी हरी सोसाइटी के चेयरमैन TH राजचंद्रना असिगुम्बा होम सिंग असिदा लमनम सिगी पुक्सेल चौरब सिंगना तेमांग पिबिरबदी मखोइबो अफवा सिटीजन्स ओइना पुथोपदा मतिंग ओइगने हाइखे सेनापति लेबा माउंट एवरेस्ट कॉलेज ता इंटर डिपार्टमेंटल डेट 2019 पांगथोखरे डिपार्टमेंट मसल मरक्ता वाखल लोकसिंग शेयर तौननबा अमदे पुन्ना साखत मिननबा पानब तोरमजि पांगथोकने हरि कॉलेज दी महिरो सिंग ओइबा तोंगान तोंगान बा तोरमसिंग उतखि कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल गोनमई मैथुंगवालुंग पोंगना पांगथोलबा तोरमसिगी पांदम करिनो हाइबदु फोंगथोखे मणिपुर साहित्य परिषद जिरीबाम सिंधुना था खुदिंग अरोइबा नोमाइजिंग नुमित खुदिंग पांगथोकपा सेरेन सैदिनबगी तोरम जिरी न्यूज नेटवर्क की कॉन्फ्रेंस होल पांगथोखरे तोरमदुदा बांग्लादेश तगी हामोम तनुबाबू मणिपुर साहित्य परिषद जिरीबाम प्रेसिडेंट एस खोगेंद्र सुराखी गायकुलुंग कामैकोबा सही कुनगमापनरोम सुरबा तमेलोंगी संग्रुंग विलेज तगी मियोय अमा इरंग तुरेलदा सिनु लेरमले महाक सत्केबा फेब्रुअरी तांग 18 दा मेमदई थोकबने हरि मिलालगी लुसिंगपुरेल टोक्सोम बबुसाना खंगदन लेखिदबदा हरिकॉन मैते मेक TET सप्लीमेंटरी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स एसोसिएशन अमदी की मार्क्स ना अवा फोंदोखरे अमरोमदा स्टेट अमदी नेशनल अवार्डी वाई मनीसंग बिना लेखिदबदा नंबोल सबम लेकाय यूथ क्लब एंड लाइब्रेरी नंबोलना अवा फोंदोखरे तांग कुनिथोयगी नुंथिलपुंग मंगारोम ताबा मतमदा टोक्सोम बुदा कौवा सही हुंफुमरिरोम सुरबा थांगमैबल लौरुपुरेल लेकायदगी वाखल मिमानद्रबा मियोय अमा मयमदई थोकिबदगी हंजिलक्त्रे हारि माक फिट मंगा इंसी निपानोम वांगी कुसु ngौवी मसा पाई माक नमयमदई थोकि मतमदा जैकेट अमा लेटकी खोंग्राव अरांगबा अमा सेटकी हारि कनागुम सिंग माकु थेंगनबरेबदी मनाकनबा पुलिस स्टेशन नत्रगा मोबाइल नंबर 6909258712 दा पाउ पिबिउ हारि हौजे मखातान सानोय पाउ लोबिसे ngasi sanam pauda Senaida Mars Kunga Mapalin Kuntramatoi Fau Pantokadurbe Tarantusuba Senior Mr. India National Bodybuilding Championship da Manipuri Mot Sinduna Saruyana Tontonba wet category Sano Taranito Emusung official and giving all Manipur Bodybuilders Association allow Tokre Loina Handak Pangtokiba Mapal Suba Junior Mr. India Madi Nepal Suba Federation Cup the Saruyarwa Madi medal Fangakraba official Madi Sanori Singbusu Taram Okrahari Thasi Tarategi Agratalagi उमाकांता मिनी स्टेडियम दा सथरकिबा कुनिथोई सुबा ONGC फुटबॉल टूर्नामेंट की फाइनल दा मणिपुर की SAK साक रनर्स अफ तारे नसी सनकिबा फाइनल दा जंपुई जलाई प्ले सेंटर ना SAK साक मणिपुर गोल अमसुनो थोइकिबनी इंडोनेशिया दा पांथोकिबा एशियन साइक्लिंग चैंपियनशिप दा गोल्ड मेडल अनि सिल्वर मेडल अमा लोरपद नतना अनोबर रिकॉर्ड थमलख्रबा लाइटोनजम रोनाल्डो Taranopagi Tormamangasi Wankai Pukrima Palda League of Kelo
Patriots na sinna pangthokre tormadu da Kenbrigi MLT Setabata BSF Manipur sector gi office settings DIG Hidam Subol amadi ward member e Bobina Singh Bamyo Singh Suraki Ronaldo da Kulol Port ke apidun poning thor poluna local MLA gi makedi gi ma ki tungi sanar bi lambi da mateng oina ba lupa lakh amatemang piragini lakthoki TS Setabata Sanori Singh Manipur amadi India gi demuta mingset kya puraktuna lakli adubo makoina mai pap gi lambi sangsinaba hona bada lenga amadi miyamna kari mateng pangkhrabu gi haibasi hangningai ori Manipur da ing tapa amadi hena sakurba kunayama purakna hona bada khoi masel chungsin naduna thaba paikhat minaba matamore haike Guntur da Chathariba Nefu Suba National Master Athletics Championship da Manipur gi Master Athlete S Thambal Sharmana Haizam da meter ma 0.55 chongna national record thamkhre hari Wangjing Kondongpopi Sport Complex Chathariba Spear Cup lisingni taramapal under 17 youth football competition gi ngasi sanaki ba anba match da PALYC Phundre amasung Kaksing Longkai New Club goal amata Chanadran do sakre aniswa match da Surma FC Wangjing na City Higher Secondary School B Mayang Imphal bo goal amasuno thoikre nungtil sanaki ba anba match da Mai Sports Club Khuraina AR Shotpo goal ahumamada aniswa match da Amopa Academy Moirang amasung City Higher Secondary A goal amata chanaba ngamdan draw satkre Huya lalong Sanori Singhi Numitka Mari Lenana join non-residential Thangta Sabi Sarake training camp ama Kongba Lion Patalaiba Modern Academy Hokre Autobi Thromda Thangtage Sajal Kangol Sarichat ki Oiba Kangol Sing Utki Jiribam Sathariba Taralak Suba KSS Nonigopal Memorial Invitation Football Tournament King Asisana Kibani Suba quarter final league match da 11 star as Sina MPS Sibu goal Amasuno Toikre Hayang YDU Amadi SYS at Tamanong Sanagani Housing Makataba Sanawi Power in 2000 Amu Pomigani Handball Federation of India gi meng makhada Manipur na yumbu oiduna tha sigi tang kundagi state kuntrana saruk yaduna Khumalampak Sports Complex ki indoor stadium da Manipur Handball Association sinduna chathariba nifumathoi suba Junior Boys National Handball Championship da state asigi mode sinduna sanariba sanaroi taratruki manungda Haryana amadi Punjab tagi sanaroi taret yauri Haukiba sahi kharagi mamangda handball masana da Manipur Bharat ki manungda yana maming lerba state ama oibata natana national championship ke ada champion oikhrabasu sahi sida pangthokliba national handball championship asida Manipur Handball Association na matam sana sang naina state asigi tournament tawdamana maram oiraga sanaroi leitabadagi atopa state dagi sanaroi taret federation gi aiba yana seron leitrabasu londa lauraga sanahali State asigi oiba sanaroi masing suna putopangam da haibasi atopa state singi mamangda yamna ikainingai oiba wafamni sanaroi sing leitaba amadi tournament sang naina tawdaba state asida matau karamna federation na national championship pangthongna ba ayaba piribano asigumba association asida mari leinaba singna kari karamba mieng thamlibagi haibasi su hangba yaba wafam ama oiri amabu oire state asigi mahut seliba atopa state ki sanaroi singna mingchat puraglabadi makhoibu state asina aikoi gi sanaroi singni haina ikai khumna biga doribra mari leinaba singna asanwa mieng amaga loinana asigumba mathau ningthina tawdaba association sing asigi mathakta mieng changhanimagi apama sing masana asibu pamjaba madi nuksijaba singna network asida phongdorogle KS Indra Kumar na TS reverse karbu maithiba pituna satharakiba anisuba Manipur Clay Court Tennis Tournament ki Men's Open Singles ki title lawkhre Manipur Tennis Association ki ming makhada Imphal District Tennis Association na sinduna tha sigi tang tara teretegi sahi tara makhagi nupa masa amadi nupi masa sahi tara nithoi makhagi nupi masa Men's Open Singles amadi Men's Doubles ki tennis sanaroi humputra romna saruk yaduna lampen patalaiba Imphal District Tennis Association ki tennis complex satharakiba tournament ngasi loisenkhre loisan bagi thoramda Shanghai Express ki publisher Sapam Nisikanta Manipur Tennis Association ki General Secretary Y Ibotombi amadi Imphal District Tennis Association ki Vice President TS Ibomchana Thaurambapu Singh oiki
Sataraki tournament asigi men's open singles ke roiba match da KS Indra Kumar na TS Ribaskar bu set ani ama taruk ahum taruk taret taruk amadi tie break ta taret mari da mighty piduna title lokhibani men's doubles ke roiba match ke sanaki badana and Dilip amadi W Gitaranjan gi Zurana and Kangjamba amadi TS Rakesh ki Zura bu set ani sino taruk mari amadi taret manga da mighty piduna title lokhi Sataraki tournament asigi tongan ba category singi winner amadi runners up takiba sanaroi singda thoram mapu singna sel amadi certificate ki mana yauna trophy amadi khudol post sing piduna pongning thawatki MIB Garina YFC Trongbam Lekai bu maiti piduna Sataraki ani saba 7 side Paswai Kendra Village Wise Open Football Tournament ki champion waikre YPC Tagen Kolom Lekai na sinduna Tha sigi tang mapal digi tim kunna saruk yaduna YPC ground Tagel Kolom Lekai da Satarkiba ani saba 7 side Paswai Kendra Village Wise Men's Open Football Tournament ngasi loisan kre loisan bagi thoram da hana Paswai Kendra gi MLA weramba amadi NEIDP gi Vice President Sapam Kunjakesor YPC Tagel Kolom Lekai gi President K Ranjit amadi Sail Spelis ki Dr. L Basantana thoram pusing oiki Sataraki tournament asigi ngasi sanaki baroiba match da MIB Garina YPC Trongbam Lekai bu gol manga mari da mighty piduna champion oikibani amaram da tournament asigi ngasi ahum suba position gi sanaki ba match da PADA Pasoina SWC Sanjem Bambu gol manga amada mighty piduna ahum suba position gi mana lokre Tournament asigi winner oikiba MIB Gari da lupa lising kun runners up takiba YFC Trongbam Lekai da lupa lising tara thoram pusing na kusinaki amarom da loisan bagi thoram da sigbes waina saruk yakiba hana Paswai Kendra gi MLA weramba Sapam Kunjakesor na organizing committee da seloina lupa lak amaga lising kun mateng pangki CSY UC Salo Lamlai FC Sanjenbam MSFC Hangang amadi Sekta FC Sekta Sathariba Salo Cup Mapal Subalamlai Kendra Village Wise Impetus Men's Open 7 set football tournament ki semi-final sangkre Salo Youth Union Club na sinduna Salo Kanglung Lampakta tha sigi tang mari degi tim kunmanga na group Nepal thokna khaidokuna sathariba tournament asigi ngasi sanakiba ahum suba quarter final match da CSY UC Salongna BLT Saijangbu toss da mai paktuna semi final sangkhibani match asida team animangna apiba matamda goal amamam chanaduna draw sakpadagi kicks from penalty mangna decide tobudasu goal tare chanaduna draw sakpadagi toss na laibak lepada CSY UC Salongna mai pakhibani mari suba aroiba quarter final match ki sanakibada Lamlai FC Sanjenbamna Lamlai FC Lamlai bu penalty da goal Nepal tareta mighty piduna semi final sangkre match asita su team animangna apiba matamda goal ani sanaduna draw satpadagi kicks from penalty mangna decide tobuda Lamlai FC Sanjenbamna mai pakhibani Sathariba tournament asigi ahanba semi final match tha sigi tang kuntaruki nungtilpung ama makai tabada MSFC Hangang amadi CSY UC Saloga sanagani ani suba semi final match tha sigi tang kuntarki nungtilpung ama makai tabada Lamlai FC Sanjembam amadi Sekta FC Sekta ga sanagani AFC Thawalna FC Lamjaubu Mighty Babiduna Sahi Sigi Taramanga Suba DSA Trophy 11 Invitation Football Tournament ki champion oikre All Manipur Football Association gi miyang makhada District Sports Association Kakching na sinduna tha sigi tang mari degi team mapan group ahum thokna khaidoktuna association asigi ground satarkiba tournament ngasi loisen kre ngasi sanakiba roiba match da AFC Thawalna FC Lamjaubu goal mari amada mighty piduna champion oikibani AFC Thawal gi mai pakibgi goal singadu Premjitna match ki taramanga subamadi kuntra subam minute goal ani sankhi atopa goal ani aduna sahidoramadi okena match ki kunmari subamadi kunmanga subam minute sankhibani match asida mighty kiba FC Lamjau gi amatangarba goal adu Prem Kumar na match ki nipuni thoi subam minute sankhi Satarkiba tournament asigi winner oikiba AFC Thawal da trophy galonana lupa lising yang kayamadi runners up takiba FC Lamjau da trophy galonana lupa lising kuntra tharamba pusingna khusinaki tha sigi tang manga dagi tara phawba Andhra Pradesh ki Guntur da pangthokiba nifu suba National Master Athletic Championship ta Sharuk Yaruba amadi medal lawrolaba athlete sing opagi tharom Manipur Master Athletic Association sinduna Thongju Patu Pesu Lampak Talaiba Ibudau Thongju Lakpa Sanglenda Pangthokre
थोरम मसिदा मणिपुर मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आइस देवशेखर वाइस प्रेसिडेंट एस सुनीताना थोरम मफुसिंग ओइखी पांगथोखिबा चैंपियनशिप असिदा मणिपुर की नुपा अमदी नुपी एथलेट सनी तरातरुन सरुक याखिबदा गोल यांखै माथोय सिल्वर कुनमंगा अमदी ब्रोंज कुनमाथोय पुन्ना मेडल मणिपुर तरातर फंगदुना ओवरऑल टीम रनर्स अप ताखी मेडल लौरलबा एथलेट सिंगदा थोरम मपु सिंगना असंब खुदोल पोस्ट सिंग पिदुना पोंगनिंग थगतखी थागसरिबा हुजिमका तानांग सिनोमगी ओखिबा इंगसे पाउमु लोबिसे Environment Director की फंकी बंगा सी ओई की बाइंगा सामती नुजुगी पाउगा क्वाइटी की साखी बंगा सेल्सियस डिग्री कुंट्रामरी दशमिक तरी नेपाल क्वाइटी की इंबा सेल्सियस डिग्री मापल दशमिक तरुक अनि नुसिते याव पिसिंग मनन के सांग मिसमेम द सादा मरिपुर तरम दोई दशमिक मंगा तरुक मिनिमम द सादा तारा नेपाल दशमिक मंगा ओहमोई की ngasigi nong sukibagi sang sino dasmik ama mga millimeter ni ISTV News ki ngasigi editor soesta ruling BJP amadi opposition congress ni kamarakta amana amadagi hena miyam gi thabak tawi habigi awayakhum 사무가나기 마치 호가랑 pagana mangi thegu sandero BJP सरकार से कोई मणिपुर से सही तरह कोनम दी आगे में पंको गवर्नर होए ना मरमदी प्रजा आवा अना लेदलागे की सेवा तो बाहेरो अपुई हेरी फोटे के तो बारे से सिंह दम नुसीना सापना थबो तो वर्ड अपुई हेरी लेदलागे की दमक खन बार तो कोई हेरी मणिपुर की दमक अपुन बा काय वे यारो याना भारत सरकार हाइजरगा याना हन्नो मुझे कोई हेरी बीजेपी करी कारवाई सिदी आइना तामरी वइगे और नत्रगा आइना कोई पार्टी ने सही निफु हाइबसे मसिदी आइदी इकाइदा प्रजा सिंह ने पीगदबनेबा प्रजा सिंह ने नंग होय पार्टी से सही निफु शासन तौब यारे और नत्रगना सही कुन यारे हाइबसे प्रजा सिंह ने पीगदबनी प्रजा सिंह ने पीगदबसी होजिक्तै होना हाइदोपसी इस मसिदी कोइदी नोपु नोकनिंगबा म यावेबा लोइसला खुदमोई पाउसिंग अमुकना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ngasi state level gi oina hongdokre politics ki thadong no yadaba magundi myang gi thabak tobuni kanglo furuf amadi lining gi mengda nungsina bahu kamsin bagi khulai na ti haina safe stand berna phongdokre Ministry of National Highways in the hoarding of the Postner Singh Bat Chetan Bakan Kravasu, Manipur, the Mari Lane in the Tabo in a packet of dry. The city estimate is about Manipur Pomota to say, Paint Tabu.